How do you define a Kuidas balanced, teie emotionally balanced defineerite family member? emotsionaalset tasakaalus perekonnaliiget? That they know See how to tähendab, get et along nad with each other, teavad, kuidas üksteisega läbi saada, how to hold each other up, kuidas üksteist support hoida each üleval other, ja toetada üksteist, really et how tõesti, to help each kuidas other to aidata be balanced. üksteisel olla tasakaalus. This needs to be a good, See peab pleasant olema atmosphere. meeldiv keskkond, atmosfäär. And there also has to be an attempt Ja samuti peab to olema balance the family. püüdlus, Everyone et should. kõik Even a little child has to be tasakaalustaksid taught perekonda, how isegi väike laps to peab olema õpetatud, keep kuidas a hoida balanced atmosphere in tasakaalus the family. keskkonda.